no nä ndä rakena tondå kä rä a maå ndå marä a mathingatĩtwo nä BBI matikuĩte na no tå kå marå mbå ia tondå rä u tarä u Naikuru nä tå rateire constituency 5 nä tå rateire commission ya youth nä tå rateire ona mbeå njĩthĩ kwehererio kä gä na ona harä a ndakiugire å horo wa gå thukä rwo kä gä na hä ndä ä rä a makä umbå ra maå ndå ma ungumania no rä u no tå kå mahingia tondå harä må ndå å rä a å kuä te kä oneki kä u kä a BBI na nä ma nä agakorwo ireba-inä rä a 2022 president. Ithuĩ tå renda kwä ra andå aitå ona atongoria arĩa me gä tarå kä rä a gitå kä a Mount Kenya okorwo nä marenda kå nyitithania tå renda andå maikare thĩ marä rä rie ndeto cia andå aitå magĩthiĩ kwaria na mũndũ wothe ũrenda ũtongoria makorwo makĩigĩrĩra no tũtikwenda marie atĩ nĩ mũndũ aroka kwĩrehe aheo gĩtĩ tũrenda okorwo nĩ cia kahũa okorwo nĩ cia macani okorwo nĩ iria twarĩrĩrie twĩta andũ othe a Central. Walisema ya kwamba IEBC hawakukuwa wamefikisha quorum. IEBC have been conducting by elections. Tuliona ya London, tuliona ya juzi Kiambaa na tuliona pia ya Juja na kila mahali. It is the same IEBC enye the constitution enye the judges wana claim IEBC hawajamit quorum. Kama ni hivyo, hao watu ambao wamechaguliwa kwa hizi by elections zote, they are in the office unconstitutionally. Katika historia ya Kenya tumeweza kuwa na judiciary ambayo imesimama na katiba ya Kenya. Na mimi naomba ya kwamba kwa sababu wameweza kutoa uamuzi hivi, kuna mambo ambayo yaliyofanyika mabaya na nataka serikali ichukue hatua mara moja. Kwanza kabisa, kuna wale ma MCA walipatiwa milioni 2.2. Tunataka hizo milioni 2.2 zirudishwe mara moja. BBI ona tutikwaria uboro wa kuongerera indo kana ndui. Ino ni nyoka irokite. No ni acoke irima. Koguo no njire Wanjiku baria ari. Riu rekiara marakiarira makiarire. Na mamenye gutina njecia mbara raundi ino. BBI ti ya mundu ni andu. Na ni andu mekirie maundu macio. Constituency iria 70 ithuĩ turabagwo ĩmwe mwea na CDF ibana ko milioni 135 koguo mwea tũngĩabeo maita merĩ koguo ithuĩ tũtirĩkuĩte ngoro na one man one vote one shilling ũrĩa arauga atĩ atuĩka president nĩrĩo akambĩrĩria kuma bottom utonga wa bottom ero ithuĩ tũtirende yo turenda nyamũ ĩno ĩkĩrwo katiba one man one vote one shilling.